Samachi Chimikuna. Kay chunga uyarikunapika Diospi kashkata pay imata rurashkata shinallatak ñukanchikpajka pay tukuyta charishkatami yuyarikunchik. Mana mishaypaj, Ezequiasmi kimsa chunga watakuna shinata Israel llaqtata hatunmantaq karka. Mantaqkanaman chayarkami pay ishki chunga watakuna shinayuq kashpa, shinallatak 715 watakuna shina Cristopaq ñawpami mandarka. Tukuy ñukanchik shinallatakmi Ezequiaska mana tukuyta alli paqtarka. Shinapi shukpimi Ezequiaska allita rurarka. Chaymi kan payka riqsirirka. Shuk hatun mandaq kashpapish payka mana ashtawan alli kashkata. Shuk vecino mama llaqta Israelman ñalla yaykukriqpimi Ezequiaska ayudachun Diosta mashkanaman tiran. Tukuyta mandak Dios, Israelkunata mandak Dios, kerubinkunapaq chawpipimi kawsanki. Kanllamari tukuy kay pacha llaqtakunapaq Dios kanki. Hawa pachatapish kay pachatapish kanmi rurarkanki. Mandak Diosa kantaq uyawayari. Mandak Diosa kanpaq ñawita paskashpa rikuwayari. Kawsak Diosta hamishpa, Sennacherib kishkashpa kachashka shimikunata uyawayari. Isaías 37, 16, 17. Diosmi tukuyta rurarka, shinallatik tukuy hawapimi mandakun. Salmo 29, 3 pinin. Mandak Diospaq rimayka, yakukuna hawapimari uyarin. Tukuyta ruraytukuq sumaq tayta Dioska, hulun nishpamari uyarin. Mandak Diospaq rimashkaka, tukuyta ruraytukuq kashkawanmi uyarin. Yaya Diospaq tukuyta ruraytukuy, shinallatak tukuykuna allitik riqsishka kayka, may hatun mari. Chaytaqa pakanata, allitik wakichishpa charinatapish, mana pudinchikchu. Ezequias shinallatakmi, Diostaka ñukanchik huchupi charinchik. Kikinkunan punlla imata chimpapurakuqpipish, Diosmi ashtawan hatun kan. Diosmi hatun kan kikinpa washamanta phiñaqkuna rimakuqpipish. Asamblea Nacionalpi kikinta llakichinkapaq manchachik mandashkakuna rurarikuqpipish, shinallatak shuk hampik doctor imashina kashkata willay tukushkamantapish. Paymi ashtawan hatun uni watakunata kikinlla makanakukushka ima viciokunatapish yalli. Shinallatak kikinpaq apanakuykunapi tukuchinawan manchachikuq phiñaritapish yalli. Ñukanchik irkiyay imashina kaqpipish, ñukanchik nanay imashina kaqpipish, chaykuna imashina ñakashkataka mana chaskinallachu kanki. Ashtawan hatunkunaman yaykuy tukunata charinchikmi, ñukanchik Dioska kutin makanakuyta mishaq, tukuyta ruraytukuqmi kan. Kikinka imapitik paypaq ayudataka ministinki? Misionchaski uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachankapaqqa misionchaski@gmail.com mankishka, payllata uyashkamanta. Dios bendiga.